So I'm here to tell you that we're disappointed with the performance of our district, in the sense that the public has not come forward to take part in the vaccination in the true sense that we are expected to be. The performance till date, I'll just give you for the above 45 years till 59 years with comorbid condition, is till the 5th of this month it was 134 only, and above 60 years it was 578. So we do believe that above 60 years, yes, there are many with comorbid conditions who are not tested. But those who are above 45 until 59 also, if you can see the mortality rate of last year's COVID, there are many in this age group. But I'm sorry to say that very few people have come up forward to take part in the vaccination. So we don't know the reasons why the people have not come forward. So here I'm here with my colleagues, Dr. Adrina, she's the Adrina Lingdor, she's the additional District Medical Health Officer. I've got Dr. Shibulat Phongla, she is our District Immunization Officer or District Child and Maternal Health Officer. And we have got Dr. Marvanian, she is the medical specialist from Civil Hospital, to shed more light upon this. Sendiri pos mentioning, kita kita hampir jom kertas sokusan kerusak kendai, namar kesarkaru, kalau iba kini kita di vulnerable groups, kumpulan sedang yang di vaccination phase, kami sedang sebagai healthcare workers, ada kandur dari Januari, nama kita pergi di maki, di belum most vulnerable, nama kita lagi kekam, kalau kita banyak ini kan, jingshitong, namar bar, kekam jengi kayak David lagi, bapang jingshitong. Kabar ni asik frontline workers yang sedang berfokus dengan isu, kabar kini hak mana kita orang lagi berhang ni frontline workers ngapa orang penting, ke CCMT members kita terlibat juga tu hal apa ni yo ini kaham kita turun bani ki healthcare workers jadi yang kesem tapi tu video ini jishitam kita harus hab na haju tentu yaki lekin shimi ini kan adu shimi ini kan vaccination namanang ni sak mangindang hab ya terlibat ki kejingsitom kejingpang no COVID-19 kan langdon hi balai pada kalau minta ke face kalau ya kita target groups kita age group ni keren kan nama kini kita vulnerable section of the society ibala banyo organization but baru buat ke fertility rate kalau kejingnya ham ploy hai deh kini ki kerta di ngiwan hamni dalam mensing bakya kun kita ke district officials kabinyo in adu kasni basdang ha kashitare march ha kabanila rulo ini program Bagi center bakher ki bangala identify iba biang nadong sadong bakin take care ada don kano advance event Henry ni pek baka response nakipat ba kalong very do form kalong kam i bakin soto kini shimi ne kabo mantaban ay kini gajing pen soto ne gajing tip sakipat ba bakin yo gajing shai company kini kiba ha kini kerta bagi di kan shimi kini ka vaccine nama kalong sisa ka jimentoy bakalong nagamenta ka jiada yaki nauni kuyang jimpang dikumbang siya share ki statistics ko hakumun tagasni nilayo even though all nilay bakal aduna ka kikis ka state joni Henry pindapenpa yaki ki jalla katani ri joni nilap bakal don sa ka second search bamdi ka second search ki don ro kita identify the strains bathamai iba labu ke jingma bakini strains ke mutant iba new strains leki kam long iba kam mashu sure namar ka kloi bhavan spread kini ke jingshitom leng ba kini ke new strains de halo kita kan long rem ba ki ke jingla na I Maharashtra Punjab Karnataka nanta hapo Pune ni kio sendat kini ki cases hakapagala umduna nakashiko hajar shisni hakini ki jilla tingit la pleno yaki yo ka hat ka le ka wan hana ko ka jilla sa ko ka jilla di priujang ni ki dang le ki wan na manta ki kam jam ki jam ki nam ta ka jing suma nam ta ka jing le nam ki khon mani puli te pet ka kan sa poi ka to jing shitom ro hang ne biang ha ka sen ka ba har par ka ne kan kham ma shu kan bu jing ma shu ba ka tharai kin tang kham kin kan dang ki ro ka jing yap ji ki priujang ni but kung mga long mention sila mga iba kibayak hi kibon de ka district jami ta milalap ro ba kita kibayak milong sa kidi kita kibadon ha kana tarta ba kibadon hi digestion kibadon pa digestion ka diabetes ka hypertension ka jing ka BP kibadon ki chronic diseases kidney diseases
ni kita bapang liver try pila ban yakran ni Dr. Katrina ban specialist nodal officer jong kani ka COVID hapo civil hospital ila ban kam ai chai jing chai shu ek e bikin yo e nama ka civil hospital kani ka COVID hospital jong ka district ni bijong state so inda ki inlan tin bakai shu nama ba kani tharai kan na ban ai ta message kini ki kini break baha kini kerta lakin shimkhya banon shim kini ka vaccination yang juga dipenyiap di kantor bos tembak kesapri employ pada pergi baik. Yang mahadu 75% ka kam state banyak ni ka virus barim. Ti ban sapri yang tu ngidon ki jakawan pensai ki ni. Ada ni baru ka ni awak man ni sim bentar nak vaccination. Tidak ada 90% baik ni dia yang vaksin. Kamu nilayo atau hari ini baru nila ban jada ekari jumi. Baru ko. Ini kisah kilometer lah cu ban syong atau snong jumi. Apa yang kita baik jumi. Mungkin saya dulu jahit sendiri. Tinggi kuat bagi baik kiluan, benar nak 90% dari population kita punya yang kena vaksin. Daya kita kamu kena lagi. Matwan ke third strain, fourth strain dulu kena ini. Kena orang kabar banyak. Target is 11,100. She kami hajar she spotlight kula healthcare workers. Aku bangilayo ban vaccinate 100,000 new spotlight kunyo. Nang tadi frontline workers ka target pelong 40,000 100% berkejing ai inject di frontline workers hadu mentara sini kalau kendai hajar sans pak kendai hadu menit 6 to 8 months can provide immunity naka sickness apa yo hadin ni aga second dose kemudian apa yo hadin ka tuan dalam aga second dose kabangi ai apa pras ni hadin ka first dose tekan kani ka kata ka crop mat ka bede ban peni kita sipai body dan kita di antibodies banyadan kemudian kita lawan for as long as 6 to 8 months. Hindi nga tips hem bak sarkar jeng ke rin dia ke balong way na ke rin ke ba penmi the vaccines largest producer of vaccine in Japan. Ngatip ki scientists jeng ke listan ni kinsawan chuchu ka studies kalang yan. Kinsawan chuchu with a better vaccine kan ay longer immunity. Kan ay jeng da ba kamslep. Jika ni mentar kena vaksin kumalaong nga trayo mensyang yung for emergency use. Na manginom laban coop up lada mentar ka second surge ka one. Nginom laban coop up hamtam na to strain ibu ham data chuso. Unan punwan menpen pen sitong. Hakaba hamtam kini ki vulnerable groups ni lagi kan. Kini li hamtam kilaban haban need hospitalization. Hab type of hospital. Hindi kan mo tuli ki ICU ni na haga district juni. Wala gari India berapa baik kanam laban. Pendiam, kita jengkong kam jeng kini datang bersihkan begitu. COVID first time, kamu ke pneumonia second time lah. So tu dah. Ya. But kita hapok kelas nem. Hapok kelas nem. Kita business conduct studies. Kita jengkong. That's why ni orang lada yo makan ada vaksin, layo makan ada so. Pidang day bendeng kamas, pidang day ben sakit, pidang day ben le kita COVID appropriate behaviors yang haban follow. Kita jengkong yang persen. Ni ay to measles vaccine ke kulong. Ni kammo ni ay to measles vaccine ke namo siya kajang kamyang persen. Kiyo, pero very mild form. Jai. Charge kena no free. It's free of charge. Habar only government institution. Haki private ba? The central government kalau buka door kena lupa. Sispa data kadeka service charge ki joki hospital. Ba sispa sanpo kadeka door joki vaksin per se. Dalam sispa sanpo joki door joki vaksin. Di PCO per aspa sanpo. Untuk belang yang ka operational charge juga hospital private.